ma ya le yi ima me no ko ko pa wo de o wi he ya mu so wo bi ai na ya bi baba pa pa ya ni ya bi iri akori am ma o we ga giri ne pa ya ke ye le tu wa no e o ka dera me yo ko ke wa wase o sana wase ne ko ka inu ma wase bi sa wase ne wono wa ana sunu le gagbe ese wase wase ne mo na ko wase ni ma iga ya ya wi na no sa ye be da kun me iga sunu le gagbe me ya o mama ise me ya kun e iga fo wa do boya ne ona ma se o baba soba no soba no ye me iya ya yele ba tu na gba bieli ma be dopa so pa be jene derio e so be be e tene yunia e ko be ri o bane we soba no soba o ga ka me ba no su awo tu na gba so lo pe nu po e ye ye be ra ko be jene awo tu ni ma papa bi nu ye ibu se ke kwa o ne ele buro ku si be na ga ya wa o na ma yen to ba yi what's up on the sofa? When I got my bedroom. What can I say? How do I say it? What shall I do? How do I do it? What shall I say? How do I say it? Just to say thank you, my Lord. It's not by might, not by my power. It's by your grace I am living today. It's not my goodness, no, it's by my righteousness. By your mercy, I am living today. I have getting my blessings, I have named them when I want, and I have also seen your wonders in my life. Your goodness and mercy, they endure forever. Thank you, my Lord, for some living today. Those are no way we are, don't worry, man. Remember that you will be there. They move where you go, power in there. Baby, you are me. Baba o osana we mi ya do wa go me osana we mi ya do wa go me osana we mi ya do wa go me amondo le pe e pa me Baba na kodo le bere roe osana we mi ya do wa go me osana we mi ya do wa go me osana we mi ya do wa go me na kodo le bere po me itu puera me o ma se ti we me itu iye ma se ti wona o ama se mi yo ma me ya e ya fi ege boya kodo wa go me baba na ka Jesu eyi o Maria bokia o Maria boku o wa mu ano na Jesu